کارگاه چێکردنا هەسن یا باژارê Reqqaş بۆ dabînkirina pêwîstiyên herêmê bawayekî rojane dixebite û hessin çê dike. Li bajarê Reqqa roj bi roj karta avahiyê geştir dibe û derfetên kar jî zêdetir dibin. Di kargeha çêkirina hesinan de 305 karker dixebitin û hessin dişînin sûkên herêmê. Xebatkarên kargehê diyar dikin ku ji ber nebûna alav û amûrên pêwîst أو راستي زحمتيانتين. حديد بالات حديد طوناج ناخذه على الصهر بندوبه. پارچین هستن جبو متین ام جوان شهب جدا دکن و پاشه د آلاوین پیوستره در باستکن. در دورا 305 کارکرد و کارگه داد خبتن. پشتی بداوت کرنه ام هستن خوال هریم بلاو دکن دا کو بازار نافخوا به گش کرن. آستنگین کو امپیرا روبرو دمینن نبونا آلاو و آمورن پیوسته. هر وها دما کو آمورک خراب دبه ام بزحمتی پارچین و پیدا دکن. الماکینات من القطع ما متوفره.